Listen. Čau kluci, já jsem Michal Treml a dneska vás naučím, jak na forward flipa. Jak si dáš nohy, tak si špičku přední levý nohy si dáš na šrouby, pravačku si dáš na tail, přežudíte olí a flip, takže dáš olíčko, tou levačkou to skopneš jakoby flipa, přetočíš a jdeš dál kámo. I'ma be right there where the legends be. I am unbreakable, I'm rock, I am never weak. I feel weak sometimes, but you'll never see. I'm going through one of the roughest times of my entire life right now. Still I got a slight smile. It's gonna be better days like Tupac said. We gon' make it like even them two locks said. Who not better about something?